Enti anapa no ana Kevin Teller emeki post o kire mu se wabeduru Kumasi chese wa touch it down in Kumasi ebuze ye komo no opa na oboa na mom no eye Tamale ana Kevin Teller ekopie ene se odi bedwa na num ese wabeduru Kumasi agenda boys exposing pictures about na bedi hu dance na trouble colors fire and akọ TikTok montres for there almost clash with Kevin Ekobeditra in this video program hu se Kevin Teller ene no ogopie mu ewo Tamale na wameduru Kumasi. I Penyah Block Media. Let's watch any video. Obe like video, no that my subscribe button, some click the professional content for latest updates. Never try join the mame. Ewo comment section. Let's watch baswa. No she will for so any be ashe. Enti aya enra. Ana Kevin Teller make post. Ewo on Facebook, Last Silence TV Media so. Eno treasure oh. Tomorrow Kumasi tomorrow loading. Wanna say? She say ade tia obe Kumasi or touch it down. Ema no kwa ga so hu ntimi ma open suro or settings or dwe nanum ma talk. Areti anopa be 8 to 9. Ene was Kevin Teller I make post e on Facebook. I know try say touch down in Kumasi. I know did this video. But as a video no. Just a video ni mo a. Won't me who place crop. Won't me who place ni because just free play steps no so AC form na hoka kero record dey just say background kura ama don't me who environment ni mpoye ana plane kura wa ma full view enti e hu plane kura na otim e ma me kram ka kire am say da bi ade we ni settings because Kevin Teller ma Kumasi e dey just how Kumasi settings but also post e on the page as Kumasi e ma me ka say ne followers ya asawa na tata o mutremi no mu yehu dede ana mo kaso ntuma Kumasi unu aba Kumasi obi antuma ntre na hwe je say no mu di dwa o manum e ma me ka kire mo no pa no say adu na wo ba be ye no o post ya to serebe ya for some months or years to come okwa search Kevin Teller in Kumasi the algorithm or AI the search engine will bring this post. I'm on the 29th of July 2025. Kevin Teller ko PM Kumasi. A settings just a query the lifestyle on the answers are daily settings in settings na Kevin Teller settings that settings na settings mine settings na just didn't do you have a fragadam for some months to come. O search was and Kevin Teller ko Kumasi ko na so wa make Kumasi. And the pictures be as a fly. Pictures na air fly. The Kevin Teller dem no. As a oshe atara na or say if you play musina and no and down no the same thing. I say who is a opana. And you know when the China so James Banner on the road. SCCA Tamale red clay. Na say baby umi ejina open ejina no. Tamale. What I say? Tamale edokodwa kwa na also posted this particular picture with some squad be. O posti kan ho. Emma tomo no ti plane ni mo no we could see say na one obi e front was a pilot was say wan enya pilot go we plane over picture na we tire na guy na Kevin Teller any je ona no odin so lisisi no aban Kevin Teller type plan guy na o share down orange no deep orange no on say ono ana na on the tip plane mu ti be enya pilot it settings the plane o mo da kwotena ho settings no mtwa picture no what I say it on in squad na ana e buy say dede na ogotena radio gold ekoye na enumudwa kwa okodwa na num kwa ama trouble colors abi open more expose open so ye who be this ye bo udia ye bo ye mu ase na papa beni asantema osom wo se nyame nanso nana yesro ya tese yese Kevin Teller so eno na how no wo hu kais Kevin Teller land wo Kumasi kais ya Kevin Teller wo Kumasi wallahi Kevin Teller so ye bema ye train ofanya to boase na so alande brantan kutokuru 1 million ena stay mu ntina ne hwi ubetimi akoba bia akoye de ope ba Kumasi yenya wo ho wona edidi Otumfuo atam kan ene de asam de oka bi Otumfuo ba asase so onti bida bia honte akonwa bia te se toilet o you hine se bedi anim na musuomra eso ase you se be kansam mampuntumra abrabom edian hine na yedi ni sa no amafo se ade ntina edian hine na yedi ni sa wo na wo ma santemai sai Otumfuo wo na wo se santemai o tom ebi o mon kan kire wo asantemai sai e wo Otumfuo na Otumfuo te wo na yesi sebio wo na nanom mo ba ye no san kwasi asem we komo so so anka nda akonwa kasi we enkeda ho
Moto son semfo so dodo. Ye bu akondwe nim tia na ye so nyoma so. Otumfuo, you have limited power. You have limited power. Asante is nothing. Jesus Christ. Say 2 million Asante biem. 2 million ni menhia biem. Dina tamo tena na se. Kevin Taylor aso wo be Kumasi. Kila waba. Otumfuo wo de oyi na. Waso waba Kevin Taylor so waba. So man Nebukadnezar dane en aboa. Kevin Taylor abe dane aboa wo Kumasi. Kila waba wasi. Wo de ye twa wo Kumasi. Pizza for magazine for trail. Bra. Turu wachi. Ragati asamaba. Ena dia Kevin Taylor pese wo kire se power bia ni Kumasi ampa se de wa osi wa America osi kan ye no na Kevin Taylor pese wo kire se wa drop e wo Kumasi ye na osi tutu na mebo mimu wa drop e wo na saase so na obia so entimi nya ne hwe ono de wo ye bema obema ono otimi sha atade scanty munim scanty atade na ye light de na hye no ai we ye friend scanty otimi shebi ye nhunu ne bema krase ne bema ne namu eso so obi ekoteketwa rade jakopo bema otimi sha scanty ate so tum se ne mema sam no enhyada enru ba bia sa e wo ne trousers ni mu but opeso kire se owo akokuduro wo ye bema entin wo de ne nan asiye na nasa ase so wodi na tam waka ne boso asema kire no owie so no wasa so Kumasi obia so entimi nya ne hwe because Kumasi bema bia no said wo sikan ye no. And you see sometimes say me kasa say na me the evidence abeka video no ho aya na etimi nya enkwasiafo bi etimi ba comment section or trouble, why are you still posting this? Opese amanfo efa ne ho tan na omukọ atake no opese me pa chaw me gina ha dango kancho bia so bia nkọ atake Kevin Taylor da bi boy na no ba ko ndo so oti no beku na msi kum de enye ko nye na kolemia because ni pe kum de me metena me support so bi nkokum bi da bi enya de se me support de omo kan na me posti no so me betena be ka je se okodi ye na me bo mi mu okodi ye na atama mumu kro ya mo besa so aba comments se aba ka se where is your evidence entini se mo evidence na asam no me ka me de tachi mo se say no kan ye enu nti na ama enipa ko bi so e ka say enti sa no nti me bi sam say me evidence way the evidence is clear, it is there enti so hwene so wo problem say me doing my job that be America you can block me. I don't force people to watch me because I want people that they want and cry, they want the truth like omo follow nyansa content and I'm person who follow me. And to him say, "Oh no, why do you know? Emu na ho na me posting my na baba ye. Why you posting this? Why you posting that? Or when I say, and you can ignore it because when mo pen across Ghana, no, they are always sleeping on my page. They want the truth. They want to know what is going on as well. And no yo and a Kelvin ebe posti say obiko Kumasi. Ampani ampa and na yeda sore ya obema ni obema a drop it. Ewo asase bi so. Na asase na o drop it ye no. Dodo na enim ba bi kro drop it ye because eno ka so obiko Kumasi. Ono na kan wase obiko Kumasi. Enti that means say enano pay si was here free play mu na say wa drop here automatically people na anim say e Kumasi na oye de owo na wo kwosokra no tim say private jet mu ena na oye de owo wone enshenkani no ane ensem da bi me say eshenka eshen say aeroplane ni twi eshen na meboa wone eshenkani no krat ho no ma say omu bon komo omu vibe because enye private jetter I don't think say anko betimi ne enshenkani no anase bia o feeling nti na omo ne ko boss ankomo no anase o mu see form no e no kotwa asa picture no but to hweso anase na wiem whatever it is we don't know enti anope wo drop ye edi free plane mu o drop ye ne de wan tro say me wo Kumasi airport anase me wo Kumasi ye nana echire ho airport na da ho no anase ne fie ho airport no wan kire se ho no kosi ye eno ane say wa land wa ye video the day before so trust wo Kumasi ema me me betena ha e ka ho asem na wey na wo internet no so aye hey eni asantefo kasa asantefo samu amunim de o betimi aye
Otu no bragging. Eno oba ha yebe kuno, yebe ye ni say, yebe boni dia, yebe bono. PZ4 channel. Papa yo ba first grade wakofa Blantyne. So when him next one in the next one man you bet channel Kotokro base 68 and 10 million. And na ba akono so no killing to yaso so na ma hemfie na nim wose ni tuo ebo nanim. Ohun na ni obe say ni ti. Afezo so enezo so mi hunu ya ase obi e ka de ope. And I'm saying no munya ntoboase. Munya ntoboase because say Kelvin part me akwa PM ewo Kumasi. And still ensa entache no hwe enye no de na chese ensama wo ka se tumi bia no Kumasi no na chese eyampa because the tumi bi wo hono mo a anka wo de na esi ho no chese airport ho no ma na se nkomo che ne kafia regardless wone 63 million bodyguard wo senko bi omusho bibi kura so mo mani nwura kuro ni mu but anka ba na sare na chese oh you right entin munya ntoboase enti after me investigation no and me find out say sa plane na wo pie free mu no sa mo hwe ya otwa baby ketua bi o sia free plane mu no plane ankasa kra no ya hye da hu plane kra no otim say ye British Airways Ryanair Jata private jet ya hye da hu no na sa ketua bi easy jet ye hu no pie free mu no ba ye o ketua na enti anopa no minya text message bi say Kevin Taylor ba be piem e wo Tamale enam say Wabebe piem Tamale se onu ne ka se obekọ eye Accra obekọ Kumasi sorry eba ne se na Kumasi na babeda ne Tamale na Tamale de okwa akopede e wo ho no mtina menyini enji afa mi read comment na amanfo Kumasi fo gaga keka puto muni mu hwe chese obi e ka de wo pem nti afa mi nya message bi na message na e kire me wo medie mu se Kelvin ka se obekọ Kumasi which and Rabbe can once a man near near expect to be Kumasi. But and then you hear the location will drop it out Tamale. Because this is someone or what airport honoma was so yeah the wuhuno. And I'm so evidence our hefa. Was in a way very close to him. And now on Beso bit the key picture mo mabisana be I'm so that's Kevin the way popular two trying to cry said the way share where sa akwadie where whoever it is up so trying to picture and say can be me. Was in a usram so no problem. Enti me wo ho no mo na me yam investigation na me konya this particular picture. E kire say building we ye wo hui one of Mohammed's properties ne building bi e wo Tamale. Ena Kelvin wakwa gina ho. Ena onu mu etwa picture. I think so almost said there is something there which the person couldn't explain it. Whatever that is there, but information kitwane menye no mo say Tamale, one of President Mahama ne buildings ni bi and wo hono mo ampa so ye hwe ya board na wo achi ni so hwe ya tro Tamale e wo akire ho which it shows say ampa Kevin oka say o Kumasi no wakwa akopiem e wo Tamale and am say na enti papa woni akukuduro sa e ba ne say ena wotimi ba internet no so ena mi Kumasi ena mi yesei ena anase I don't know, but at the end of the day mo say Kumasi power bi eni ho tumi bi eni ho wakwa kopie mu Kumasi obi entimi anya ne hwe no me kyerɛw amma hu say after my investigation wentimi ankwa kopie mu Kumasi Tamale ena onam that means say ono ankasa no wanya bema say the way you see ehunu e won the trousers nim no because enko ye bema o ka say enko Kumasi no na enko so kopie mu Kumasi mi nyina hu say wa baba be pie mu Kumasi enti no mo amani abram hu amakofefa nsekan edi entuo ne nam no wonka makoma ntomo yam na Kevin wentimi ama mepiem ewu Kumasi na me dia tato so enipokum enya de a me support regardless de wo kan ye no wanka ne yi wa yamfunso bebre wanka ne yi but enipokum de enya de se me support mo de ena maka no momfa nche no monye na kolemia ai oba na oyesi so what you say but enipokum de chale ena Kevin so enra me catch I'm telling you again o ma o mu hu ofeka makama o yere so ho enkoya kakabensam ena mekọ enkoya sa mo bi nkobo otu nkun koyo bibi ene Kumasi wona eze kra de minim omu bokon to kwan se Kumasi no mo de aduro sese yo so what you say
Wan kasa wonim so Otumfuo ye untouchable. But wa ha weni amweni atra weni nton akwa touch Otumfuo. And still you want to play some dangerous game. Ena meko koi ko. Interrogati Kevin and Mema sem NCP oni Kumasi or Tamale. Arrivederci. Na kwa TikTok control so dia. Almost ege kebi pa de kire Kevin Taylor. Abusiafo na de mu nua ba asa me ho ya yefe. Anya nu nti na me wa ha se. Menya ne nti ye se Kevin Amatela kwasi ampanyina ye di ni tube no aba Ashantereja na Kumasi anya no kre. Ene 29 July ena me record this video we di a che me o ma ba bia. O ma wo se me fre o mu ni na o ma fre wo mu. Both NDC side ni MPP o ma in case wo bombe bo ne ho ban anase bibisa bozinfo ya muni mo Ashantereja he sa killers for no. Ma fre o mu bia mo abusa obi ase wo mai. O ma ba bia na 29 July meme moda me se wo mai one day o ma ye date ni ye fan chen ti mo amoka se na Ashantereja na Kumasi fo ni ye dwe ye num ni ye kasa na waba ni ye ntini anye ye ne hwe do wo mai o ma ye date so ye be ma ne hwa the court da ne hwa so o ma ye date said ni da se no beba ni ye nkohia na airport ho se ba se so no befa ye nkohia na wasafo o ma ba bia o da so butu akra ho eni Igbo king na ehwe nkwan bo mo ma ha ba bia ti abusafo mema obi aye mo hyehye no mema obi ana adam o ma baabi o da so butu akra ne yera John Mahama pad Mahama dum so to Mahama ene Igbofo na ehwe nkwan bo mo ni Ashantereja wo maaye eye ntro eye fake eye azan Kevin Amatela aka Midimitum woni Ashantereja woni Kumasi a meda ase tiao no follow me YouTube account no follow me back up on meda obi bia ase awon fe tete me him edime matam kan we are no public ko bufina so ko due tutu o ma no say ndan wo yo twan mo se nka mama me ne mo a akabrim ti be hye binim Daddy Lumba kan was even parfum and a canfum nti enye wanwa kwase atela ni parfum and a cansem fum Daddy Lumba moa we na aba Kumasi aba Ghana na obejimi no wo no obi di na tema ye ne ya kwase aba wo ma me we nipa echan maamefo na wodidi wo matem wo bebre wo wiase wo sa akwa wi wo sa akwa ya nwufi wo bebre wo wiase pa wo bebre me bia kan wo nchiri manyina wo sa akwa ya nwufi poto wo mo wire nyina ewu unufu abobo waja wo maame hu fi ho wo maame fu kankama wo maame na osi ahyawo ede wo won wo maame tutu ni na osi tutu de wo won waja ne ho sa wo maame ni we mu a anka wo de wo mu ti be de ebe hye binim before wo beba say ya na wo ba be didim amanfo maame matem no eye di kan fa wo maame beto so wo tantan wo yire wafa wo yire nufu no wo yire na nanim se wo wo no nanim se chirebene a wo tene no wo yire na nanim aye fia te se wo wo a wasole agina no ane to abehye ne mfe no wayi wo yire to be ma besi aba wayi wo yire to na wo de abehye wo nufu ai na wo de nam na wo nufu abobọ kutukutu ne gina so ena wa fon wo yire to no wo biwie wo yire to na de be hye wurufu na yi ne twa so no ena ade ba be wo de be wurawura wa funu mu to wo yire ne twete se nkase ena ne to abehye ne mfi abuaba wo fun te se wo so de no wo di amanfo atem bema wo la costa wo de ti ayi unkwasi ya page na odidi amanfo atem so edi atem eno na wo san hye na ade ba Ghana jimi be ma besi aba wa bubu nufo ye kama ma sexy body ye mfa wo nka ho tantan wo num kan wo kan wo fi ofu tantan te se we Daddy Lumba kan was even parfum and a canfum nti enye wanwa kwase atela ni parfum and a cansem fum Daddy Lumba moa
we na aba Kumasi aba Ghana no obe jimi no wono obi di na tem aye ne ya kwase abai obi di na tem a eye ne ya nipa fun say fun pe wo kwase mpani we yenum abu aba jimi ya na num kan ne ho tantante ode ne nam Ghana we ena mahama sister taxpayers money dey born ho ba ya buwe ena na chidifo emponchi ni nwan ni mpreko no ene muwa na omugu bola so omudi na chi no omuti mu obi anka abu aba we asema ahiafo ma na omukoto data one Ghana no omudi abetre internet ni so mu jimi okeka kwase yasema na obi abejo no obedu atem obeko akohwe nipa kro profile ni hu fi ojina bola so no atwa picture na da ni profile na obedi the lioness ba ko pe no obedi matem na mo Kevin Taylor no osuro me because no obedi matem a onu anenu nsem ne ho fun tantantan no ne mo wure na ewuo no kurasi ni bia ni so ade ne kokko Kevin Taylor ni kokko ohun kokko anu ohun de wonya boa bawe Ghana force so na Kevin Taylor abebre wi aso bebre sana be wo abuaba God go punish you tender fire your mouth wanu wonu kankan wanu atwuntum se kanaman ya wasotwe abuaba wo bebre wo wiase pa uvi so be fa hoadi boni na wudi uvi so be fa hoadi kwasi eto o maame ni Kumasi fo ma ka do mbehye binim kwana ko fa wo maame na wo maame ho dan say the one me my dream say me fire wo maame no but I don't go after models. That is why I'm deciding yam jaye abuaba na say wo so le no di Kumasi fo maame fo ate say wo maame ni wo ho ka de wo mu behye binim ko fa wo maame fa ni hye binim Kevin Taylor fa wo maame hye toilet fa ni hye binim because wo maame wo say wo di hye binim asa na wo kaka wo bi maame asem abuaba jimifo abusia edini ye the lioness she video no ne nkoto kwasi yampani ni we jimi mu jimi ofu ene kansemfu ubetwa kyerɛ wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Block Media Accra.